Meša. Safet. Meša. Safet. Ljudi, čekajte. Ljudi smo, nismo fudbalske sudije. Jel te? Nagodit ćemo se. Dogovorit ćemo se. Vaša se djeca vole. Ovdje u mjesnoj zajednici, dok sam ja predsjednik, ne smije da bude nikakvih problema. Nije problem oko imena djeteta. Kako nije problem? Da mi se Safet zove, jel? Pa tu pored one ljudi, djeca su slobodna, trče livadama, vesele se. Oni se vole. A vi, kako će se zvati djete? Pa nemojte, molim vas. Znači, prijedlog je Meša, prijedlog je Saša. Naćemo idealnu soluciju. Imate li vi kao lijeva strana nešto da se izjasnite? Zašto Meša? Zato što je Meša i Bog. Ja, 82. kad je Željo igrao sa Hajdukom, sjećate kada je prka bila. Kad je Meša, koje je to bilo? 84 minuta, kad je zapucao glavom, ono kad je otišao ovaj navod strani, Meša dao gol, kad malo poslije gravnog centra, da ja sam rekao, Meša će se zvati Unuk i Bog. Nema više. Meša. A da čujemo i drugu stranu. Gledaj, Safet, je dao za reprezentaciju 3 gola Rumunima, za jednu utakmicu, 3 gola. Još da neće Safet zvati, ovdje ću Meša. Dakle, to su dva predloga. Ja ću vam iznijeti svoj predlog. Elem, o čemu se radi? Sljedeće kolo igraju Željezničar i Sarajevo. Evo, neka bude ovako. Ukoliko pobjedi Željo, neka se dijete zove Meša. Jel te? Meša. Jel te? Ukoliko pobjedi Sarajevo, neka se dijete zove Safet. Znači, će se Safet. To ćemo da vidimo. Postoji još jedna mogućnost. Koja je to mogućnost? Da igraju neriješeno. Ma nema. Kad sam nas dobila? Postoji mogućnost. U tom slučaju, nek se dijete zove Prekazi.